uko agahinda gakomeza kuba kenshi by'umwihariko hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23 nyuma yo gutakaza mugenzi wabo Lieutenant Colonel Wiringoma. Ni umunsi uratambutse urengaho n'amasaha yitabye Imana nyuma yo kwatakwa na drone zikamwataka cyangwa se zikataka bamwe mu basirikare nawe arimo zikabatakira mu gace ka Rubaya cyangwa se hafi y'ikirombe cya Rubaya nyuma y'aho bari bahakoreye visite nyine muri kino kirombe nyuma yo kwatakwa na drone z'igisirikare cya FARDC. Ubuyobozi bwa M23 burangajwe imbere na Sultani Makenga ndetse na Muyaya bikaba bikomeje kudogera nyine by'umwihariko bagaragaza ko bagomba gukora uko bishoboka kose ariko bakihorera. Ni ukuvuga ngo bimwe mu bintu byaranze iki gitondo byakomeje kugaragara ko nyine mu gace ka Rubaya nk'uko twakomeje kugenda tuhabwa amakuru yihuse, twakomeje kugenda tubwirwa ko mu gace ka Rubaya nyine hafi y'ikirombe cya Rubaya gikunze gukurwamo aya mabuye yo mu bwoko bwa tantaramu. N'ubuyobozi bw'umutwe wa M23 burangajwe imbere Sultani Makenga bifuza kwihorera. Abandi bati Sultani Makenga yarakaye cyane nyuma yo kubura mugenzi we ari we Lieutenant Colonel Wiringoma, agomba gukora uko ashoboye akihorera kugeza nubwo agomba gukandagira Kinshasa paka bakuyeho ubuyobozi bwa Felix Tshisekedi nk'uko biri mu ntego zabo cyangwa se mu byo bifuza gukora. Ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abacanshuro bari mu gihugu cya Kongo bikomeje kuba intambara, bikomeje kuba agaterera nzamba nyuma yo gufata uwitwa Eric agafungwa. Akaba ari umuyobozi cyangwa se uhagarariye abacanshuro b'abasirikare bari mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Uyu yamaze gufatwa, abantu benshi bakavuga ko nyine no kuba uwitwa Lieutenant Colonel yararashwe akenshi ngo byatewe nyine no kuba barafashe uyu mukuru w'abacanshuro akaba ari n'umunyamerika. Ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump ubwo yaheruka gukora n'ibiganiro n'itangazamakuru yavuze ko umutekano hagati y'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo bikaba ari hagati nyine y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo umutekano ndetse n'amakimbirane yamaze kuyarangiza. Nyamara ibingibi yabitangaje ubwo yabazwaga nyine ibibazo n'abanyamakuru be bakomeye bamubaza ati uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo abaturage bakomeje guhohoterwa, bakomeje kwicwa, ese amakimbirane hagati y'umutwe wa M23 yarakemutse cyangwa se biracyari kwa kundi? Perezida Donald Trump we yavuze ko yakemuye amakimbirane hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. Uburyo rero abantu benshi bakomeje kugenda basa nkaho banariza bavuga ko kuyakemura kwiwe yavuga ko agomba kuyakemura akoresheje imbunda, akoresheje amadrone ndetse n'abasirikare biwe ku buryo bagomba gukora uko bashoboye bagatsembatsemba igisirikare cya M23. Igisirikare cya M23 kirangajwe imbere na Lieutenant na General Sultani Makenga bivugwa ko nta gahunda yo gusubira inyuma, na gahunda yo kurekura tumwe mu duce bafashe cyane ko bivuga ko bamaze no kugira mu gace ka Uvira bongeye kugarukamo, akaba ari uduce tumwe bakomeje kugenda bigarurira muri Uvira. Abandi bati bagomba gukora uko bashoboye ku buryo bagomba gufata Uvira yose, naho ibyo kurekura uyu mujyi ibyo byo ntabwo bishoboka, ni ibintu bidashoboka ku mutwe wa M23. Witwa Lieutenant Colonel Wiringoma nyuma y'urupfu rwiwe abantu benshi bakomeje kugenda bibaza nimba koko ari inkuru mamo cyangwa se ari ibinyoma, cyane ko Lieutenant Colonel nyine Wiringoma kuba yaba yapfuye cyangwa se bamubitse ntabwo ari ibintu byabitunguranye kubera ko n'umwaka ngo washize yigeze kubikwa, ariko kuri ubu ngubu ubwo ni ibintu biri official. Ibitangazamakuru bikomeye mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi by'umwihariko ikinyamakuru cy'ibintaramakuru by'Abongereza Reuters cyarabipostinze, abantu benshi no bagiye birefera bakuraho inkuru. Amakuru rero akomeje kuvuga ko witwa General Sultani Makenga agomba gukora igishoboka cyose ariko akihorera. Abaturage mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo bashyigikiye umutwe wa M23. Abaturage barifuza ko umutwe wa M23 wafata iki gihugu, barifuza ko wakuraho ubuyobozi bwa Felix Tshisekedi, nubwo za miliyoni z'abaturage muri kino gihugu bakomeze gupfa by'umwihariko bapfira nyine muri aya masasu akomeza guterwa na drone za FARDC. Ni amakuru rero akomeje kugenda acacara ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri uyu munsi. Amakuru dukura ndani mu buyobozi bw'umutwe wa M23 aravuga ko byanze bikunze witwa General Sultani Makenga ndetse na Patrick Muyaya bamaze gufata umwanzuro yuko bagomba gukora igishoboka cyose ariko bakihorera nyuma y'urupfu rwa mugenzi wabo nyine ari we Lieutenant Colonel Wiringoma. Ni urupfu rwababaje imbaga nyamwinshi by'umwihariko abakunzi b'uyu mugabo nyuma yaho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga asa nkaho nyine yerekana ko n'umugabo udasanzwe, ni umugabo uvugira abaturage by'umwihariko b'abakongomani
ni umugabo ushaka kwishyira ukizana kwa muntu, ni umugabo uharanira ubwigenge. Yabikoze kandi yerekana ko ashoboye ubwo yapfukamishaga akanicaza abacanshuro b'abanyaromaniya bari baje mu gihugu cya Kongo bazanywe n'ubuyobozi nyine bw'iki gihugu burangajwe imbere na Felix Tshisekedi. Uyu mugabo rero yakunze kumenyekana by'umwihariko mu gukoresha amagambo harimo nka kwikiri. Abantu bakomeje kugenda bamutazira aka kazina bakamwita kwikiri. Wiringoma rero yamaze kwitaba nyine Imana. Namwe mu makuru yacacaye ku mbuga nkoranyambaga, ariko gahunda ihari idasubirwamo nuko ndani mu buyobozi bw'umutwe wa 23 tuvugana bamaze gufata umwanzuro yuko nta kintu na kino gito kigomba kubahagarika uretse kuba bagomba gufata ubuyobozi bwa Felix Tshisekedi bakabukuraho paka bageze i Kinshasa mu murwa ndani cyangwa se katikati bakamuteruraho. Abantu benshi bakomeje gusengera uyu mutwe wa 23 cyane ko ntabwo ari ibintu byakoroha na gatoya, kubera ko na drone zakoreshejwe n'abacanshuro b'abazungu. Nta gisirikare cya FARDC gishobora nta musirikare n'umwe muri FARDC ushobora kubasha gukoresha ziriya drone. Ubwo nuko nk'uko bimeze rero inkuru niyo ngiyo. Ubwo nuko umenya ese umutwe wa 23 uraza gukora igishoboka cyose wisubize Uvira, cyane ko wamaze kwisubiza tumwe mu duce nyine two muri uyu mujyi wa Uvira. Abacanshuro bamaze kuba benshi mu gihugu cya Kongo. Amerika ikomeje gushyigikira ubuyobozi bwa FARDC cyangwa se ubuyobozi bwa Felix Tshisekedi nyine cyangwa se bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko amakuru nyine twese turabizi neza ko uwitwa umuturage ahava akagira umufana wese cyangwa se umukunzi w'umutwe wa 23 yamaze kugira ubwo batekereza ko M23 yaba yaramaze gucika amazi cyangwa se kuba iri wiki ku buryo bishoboka ko rwose yaba iri mu marembera. Witwa Lieutenant Colonel Wiringoma nyuma y'urupfu rwiwe abantu benshi bakomeje kugenda bibaza byinshi kuri uyu mutwe, nyamara witwa General Sultani Makenga nawe bavuze ko ashobora kuba yakomeretse akaba umuyobozi ubu ngubu hari ukekwa ko yaba ari muzima ari we Muyaya. Ese koko ni ibyanyabyo? Ese General Sultani Makenga arahari ibyanyabyo? Uyu mutwe wa 23 uraza gukora igishoboka cyose wongere kutwereka yuko uhari kandi ugomba gukora igishoboka cyose ukerekana ko icyo barwanira bakizi. Twese turategereje kugira ngo tumenye amakuru ahava akagera ndetse n'uburyo bigomba kugenda. Mukomeze mukore subscribe kuri uyu muyoboro kugira ngo dukomeze kubana mu makuru yandi tugenda kutubagezaho. Nyamuneka ugomba gukora uko ushoboye kose ugadushyigikira kugira ngo tuzamure iyi ni televiziyo, ni channel nshyashya igomba kujya bagezaho amakuru by'umwihariko muri politike ndetse no muri entertainment yo mu Rwanda. Mukomeze kugira ibihe byiza.